Welkom by hierdie verkenning van empirisme en rasionalisme, twee fundamentele filosofiese benaderings tot kennis wat eeue van opvoedkundige teorie en praktyk gevorm het. Empirisme en rasionalisme bied kontrasterende, maar komplementêre verduidelikings van hoe kennis verkry word, wat fundamentele benaderings tot onderrig en leer vorm. Begrip van hierdie filosofiese perspektiewe help opvoeders om meer effektiewe pedagogiese strategieë te ontwikkel. Empirisme postuleer dat kennis voortspruit uit sensoriese ervarings en waarnemings met lokke wat die gees as 'n skoon bladsy voorstel en hieme wat bewysgebaseerde begrip beklemtoon. Hierdie filosofie beïnvloed onderwys deur ervaringsleermetodes soos laboratoriums en veldwerk, konstruktivistiese benaderings soos Piaget se leer deur ervaring en bevoegdheidsgebaseerde assesseringsstelsels. Aan die ander kant, rasionalisme argumenteer dat ware kennis voortspruit uit rede en aangebore idees, met Descartes wat voorspraak maak vir a priori kennis onafhanklik van ervaring en Plato wat die teorie van ideale vorme voorstel. In onderwys, dit lei tot die ontwikkeling van logiese redenasievaardighede, abstrakte leer in wiskunde en filosofie en die gebruik van Sokratiese vraagstellingstegnieke. Ten slotte skep die integrasie van ervaringsleer en konseptuele begrippe goed afgeronde opvoedkundige ervaring. Deur hierdie benaderings te kombineer, rus opvoeders studente toe met beide praktiese vaardighede en kritiese denkvermoëns. Soos jy aan jou opvoedkundige reis begin, onthou dat beide ervaring en begrip die sleutel is. Hou aan verken en bevraagteken en jy sal sukses in jou leerpogings vind. Sterkte en hou aan om die grense van jou kennis te verskuif.